baramu ensha yemererwa kandi ritakarengere kandi akagwe kagwa Minister w'Ebyesente orukujunanzibwa okutebekanisa ihanga Honorable Amos Rugorobi MP w'abantu ba Ntenjeru muri Kayunga twe Ntenjeru North muri Kayunga nawe bamukwata enshonga z'amabati nizo zimwe ujikwengu ombanda bahire okushobora kwabe kurufane munonga kakuriyo kwa Rugorobi yazengo akakwata amabati ariko mangaguzi wese ndizo muhumushoro yagashakaze cyushu cyembuzi kuba yagize kandi kawakorotyo yagashakurura jangu ati cyo kikiri kandi ngo hakiri kandi amabati ngagafumukire ari umuntu kwakora umuntu ukwasiba office n'ubugi kwasibwa abo bantu. So State Minister of Finance in charge of planning twatwine minister ogwe akaba David Bahati bakamwita Minister for borrowing akono babachezo mu parliament okushaba MPs mu mwikirize government iguze sente. So it's a powerful ministry planning ujuke na turugiro mu karuke 2021 president or de facto minister of finance akikiriza Rugorobi yacumira budget twe 2021 then 2022 kwe kujigarura Kasaija kandi Kasaija burakata wile akara no muhanga konga president aka yesiga Rugorobi. So ninjo ngituraganira ho mwabazi yogu kureka inende bikubaho mu ikeji iratandike nchakare aba MK bintu mukorogwamani muri Kabare haba concert ya Rukunde gumeho abagambiriza ba timu nabo tubinaha presidenti abena itorora muhanga atandikire tour ya zone zi 18 nambwe na mazere West Nile hari ya mwatano na Kongo za Koboko za Rua na handi hinabe bagenze na presidenti omwendevejo nabyo nsakurrayo okubera tambure omu studios bona tinari omujenyi asset bona tusire ntugania nabo John Tabaruka yo omuri Arua tokabo yizere no mukazi musya ebe ngakurikira na body we bare muno Boaz kandi nabantu bona bakorora Sky TV West Nile nagayiciro cyuno yesterday twine final West Nile na sub-region yemwe ya district 19 na konka madi sub-region ikasaba nguyo na yigiro cyo cyayo so West Nile yona tukatuli OPM grounds cyo cya kabiri cyo cya kasatu konka kandi madi sub-region ya district 3 Obongi Ajumani na Moyo za saba nguzo nazo president azibitinyo kwazo umukoro njuri gutaribanize maybe baramusiya abantu denza kugarikira ngire kintu yes abaturize mwe bari muno kuriza kandi nabagira mukoro gwebero musanzwe university in Gamfera kandi umuri West Nile kandi nimbareterenda mucyoko rugayoku na enjure ahabutweke bimwe ngo yine tanduka abakuturiza inywena umucyanga cyawe enjure gikoze cyo mugaso uburaye cyo kusimba kisimbe nuko abantu barandwa kungora ni ukungure nabo muri bare wabare tunawe John ogu n'umuhagizi wa NRM munonga omwami Pole katwire niwe muhandiki mukuru wa NRM niwe muhandiki w'urukiko urwa NRM rukuru abo urembo rwambarara Pole twakwakira yamaze kwakira Mbabazi yagiye masini yakoresha mu studio mazina yalikuwa gavana wa Nyakata kule Karamoja Karamoja mwana ndabanga rasike kandi niga na Europe kandi MPLA one okosejo okay and nini okukora murizo okay MPLA ya person okay kwani ndatenda mtini mnonga abaliona bona bayite naye mukenza kumugamba umwami umuca Agustine abantu bakire abahenda musyo senior political assistant mu office ya district chairperson entebeji no wajiriwe ku Uganda gashoma akiri senior na principal so Agustine Robert Boazi mtebekanisa program
abahurikizi kandi abareba Sky TV na Radio 5 mukaburiza amazina n'umusa Agustin kurwa mu district y'Iwanda kuko wanyanzura kandi kuko abandi bagamba nyonde team museveni tova kumenyi ni ntekateka ngo yashikira mu burenge rwizoba ukwiza kwata impumbya y'amani kusindika ijeme ya gate ryo nturaza kabare n'ahandi kugira ngo museveni abakirya abo kuba ntumanye cyakozere kandi ntumanye cyari yo nayongera gukora Okay. so niyenda kuhabura abapore n'abandi umutwaze maguru make nyene kakirya umukuru nahabura kwite twine mukuru ayagende tende kumanya ukora musya ukwinuka mu kwabara na rukurabura noreba abakira bato kubagamba bagambisa amani noreba eminye tune jangu Uganda ore mu yabura umukuru egenda bwira so eyagenda bwira eyagenda tino bavuze umukuru egenda bwira so mwena niyenda kusaba pore gasho ngo ugende pora gasho makambo mushorongo umbiburi efumu ishura 8 ngo umbyeho ngatina mbinjire gasho ngo abantu bahenda musi yabare tekansa program mambo wazi n'abari kureba Sky TV izina ndigasho mushabe narambyino secretary wa Kivura district kandi nijukira abantu bakenshunga mushanje kuri ya Kivura district council nyarakora mutya bakutereba n'abaturire kandi nyenda kujya principal yogo Agustin na chairman pole Ibrahim w'ikintu cyo kuri top shot bajango ushatu buri separe buto kutansa mbeno baza kugenda habyo umwana nishe n'ibindi to kubatansa n'ikintu kimwe cyona kandi abanyakore bagiye gutara kwanga mukunda umwana we mbene bitebyo katugende hompora tayimukwerije tayimwertere bari kutureba no kutora n'abasky TV bari kuthostinga twabakurikirana umukoro gwabiri huwijo gwabiri mu munonga tangana w'amani John ndakika nkibiri so president abara West Nile atandikire tour y'ebyangi 18 bya Uganda president ayina akora kibisikara we bari muno West Nile abaje no eberi sub region ya kabiri kuba tuwayo kubanza ekaeri last month from actually sub region president na meetinga leaders babo kutandikira amagombora both technical political na religious leaders abagana nabo injiri ya world creation kandi ayoreka ngo okukora entunguka yihanga nikisobora butaleta esente nali ebyokulya nali ebyontasha omuka yawe so abena ayoreka ngo haloho embaganiza hagati ya economic development kandi na wealth creation ihanga no kujya umuhanda ukasanga urugude ruri amasanyarazi gari amizi gari konka abantu abanako kandi nabo bari konka in the same village nabagega nabo bariyo same village omugegaro no murakaro so message ye evene egera ngo omuntu naso okweyihata ombunako agambire ha programs za government ezitalizumwe na zumwe atandikira program ya operation wealth creation ya yoreka ngo yatandikire 2013 for the last 10 years heine boost eyekozerwe kuruga aha million bags ibiriza ozomwani okuka million bags mwenda ubahati of course background akabakabana abanza ku background akanagira ngo umurumo guna akagutandika muzankaga kandi akutandikira muri nkole yagira ngo umuri nkole munu abantu bingi bakabene amataka bene ente zabo konka batine sente kana agira ngo umuri nkole munu akalimo wagombora abiri agabe gaine cash crops by then abo kuba economy ya Uganda by then was categorized by 3 C's and 3 T's so ngakaro gomboremo ekawa eine ne hinga ne byara majani kandi ndi niyabiriri umwani konke zindi zona abantu bakaba batinde kintu cyo bakuguza kwihamse so ati West Nile huire now West Nile huire the next one is Greater Masaka kandi president omuliyebyo na agarika na hansonga ya corruption because nko muri Arua
akagira ati hano hariho ebizibu bingi ati abantu nibatina kubugambira bagambira ati ba RDCs banje abantu nibatina omuntu agira ati corruption kerumu munywano wa minister mukama wanje what should I do yaita abantu ha microphone bije bagambe ebizibu ebyo bagambe ebizibu ebyabe biri mu katale ka Central Market Karua indeed akasiga yakora ya directive konka tuwaye ne etakagire omubantu no kubaha message ne etandikira omu model farmers so finally president kwa kubana maratua obano mu district obano mu zone ni message ki yabantu bakumuha abembezi omuchange echo because normally mukoro gwankwana haraga ya endorsement magara ko isimbe what is the final send off message yabantu bakumuhereza ahobiro mwini. Thank you so much. West Nile sub-region ahambere ndi because ndebere minister Anita Bariyo Neba Richard Todongo ihanga liona organizing committee ya tours in all the 18 tours chairperson wa organizing committee na Her Excellency Jessica Lupo kandi vice chairperson na Anita so no bariza hano Anita ni waraba spokesperson wara MC na chori ni ya MC no baraja kasese no baraja nakubona MC witchuhura itugamba na chuhura tukuma ukozo mukoro musoko bahana nza kumuhaka naja kuba MC ndori nyango kandi president katumanyere ngutukuma no problem ko ganyo na kuba na chori sub-region still ya MC bo president ebya endorsement bebitaliyo habo kuba achori hayatandikire heina abantu abagizire mu benda koleti endorsement abantu abo bakaba kulirwe mukuru w'abandiki bainarem kandi wakurugo mu region yemwe Richard Todongo ubarisire ibintu byabona kusaba bagira ati yababinga tumugare ari hatua yo kugamba ahansonga za abantu ari ahabaraza na lisazi yo kugamba na abantu kandi na kama katakwenda kwe na atandikira aha model farmers because hala abantu abamwe abakugira ngwitu hanu we cannot grow this so atungo West Nile agizire ngo akajya 2006 atandika kubagambira afoeka model abantu abamo bayanga ahire yuba model farmers bomo murugo ntenda bamota kare mudo omunebili nebili district na 4 acres ekemwe erimu miyembe eka ya kabiri erimu nkoko eka ya kasatu erimu mpunu ende erimu fish ponds so abena yoreka ngo this can happen anywhere ukandi message formula yo kurugo mbonako terumu magic yona no teko kugira kiwakora nari kiwaguza whether you good or service gasho mu mudakike mwe so president ayona solving kizuki yabare na my brother John president echark solving makumi abiragumwe abantu bamuhereza karuru kandi barkurwa kwikiriza manifesto ye yabo ya president nyiranye Uganda mbene cyari gukora ari ya manifesto implementation izi cyari kandi yita working towards ko umuntu umukozi inkwese nakora narabumbanda kureba hati zgoye ngono ikigendo mwesho nekiro kwanga kandi noro umuntu twari kugenda of course abantu bakamanya abantu bakuze mu office bakashitama konkati wa president Museveni wena ati kugenda kurwa umwanya uzo mugundi akareba ikigendo mwesho message ya kusending na yene toreka hatu wana raskando zizo konkeza mabati n'ibindi bya ebyari kutuma byakweza abantu ngo batabishya ground nagizo kureba ibindi kugamba umanyo umuntu urukwasa kutwara pamwiza akajemezensi n'ikigambo cyonkana cyo nakigira ata nakiremesa so ayo nare byagamba ebyari nayishikira nkamukamega atari yo uruguma hamwe kureka ugor kushuma akahika ground akareba ikiro icyo nambwe no president Museveni nyiramana mu gimusomuni kandi cyo agitambiriye so okugenda kwe kuinamana mwingi kandi kuina impact nambwe na hari mbaza kugenda ntaza kabaho change ntaza kabaho impindo no hura n'ikindi cyawe nakora nayenda ekinakwenye mukondra munonga no kikaha ground ikitwe twayangire kujya ngo yahikambara hata yete leaders MPs chairman n'abandi bagamiza byonta nayenda buzo umuntu ori ha ground ekiyagambire ekiyatumire kikahikaho because twebembeza abandi abantu omwe bagira interest zabo bagambe nsikwe yemereye
ikirye nyime cyakubaraza kubi obani PDM tegenzirege obani myoga tebirege hata bakitire mwe president Museveni n'umuntu urukwekorera mu ka ground akaza kugenda mu maisho so icyari na tumunkora manifesto ebyaragaye n'abantu bampereza karura nganda mbatambura hamwe kunkati mbatambura hamwe vice president Jessica Lupon bacha kumutuma tuje mu president akabona vice president ari kumwangwira hati no kirebo techi kuza alupo abire very handy much handy mana ko no kora abantu hatora ngo tuyo mu studio asa kubireba mu moderator ubona kadaye yakweboko a reception no tureba mu isho ribo kwasa kutuma urukwangu hambwira kamba kwito kwangu mureba yangu so arpotive na yangu hana mwangwira hati nora second n'imyaka naho yahika na president national n'ibitinso yo kumutuma cyangwa takwangwa namwe twiyango n'icya excellence arup nubya ko nabanya nabona bari swift munonga nabona mutuma munonga mwe wa comparing abo abarigiremo baroit honore mbabazi na Dr. Gunda naba bine nkaba vice president ncyavuze ngo akaronda abajubi kimwe isomuju wa swift na agenda aho naho namutuma nakore cyakwe imwe abatova kumeni kumuhurire president yaronkinga towazi hangariyon mwateke mbaga ngumushaya atandika campaigning konka understanding eringu is in working towards area manifesto ya NRM so kine kakwate na ndemu muko bari binkumira na mukaga cyo kubanza tuyina amaso kandi mu abuko ba ahatari yangera tayi takashikira so ni cyo kurebera primero oyihireho ni nyicere zangu buri kintu no bwira bwacu so ubutishine president Museveni no bwira ikintu nakigambara bari ba Sky TV n'abatwikiza Radio 5 ngo ubutishine president Museveni ubu no bwira bicukumanyisa so ekero kumanyisa ngo bwa buryo bugeni abagore batakize ha hezana eso ngo stesi mbere umunzana akwanyo ni sta mu mihango ngo ndeba abantu ureba uko nagambeki ureba uko amarire muri bategerezo umugore karataho mu kidara kurugo bano waje tuko kugamba rukayi tukayi ito bowazi abarebera ho bwebembeza ubwo ngurukirana kabatakana kwigaho karuru no kabatakujya mutamu ya president wacyuye bugufu okwererekera uko yiniki okwererekera nyone nindugire kure ibihungire biroho mukagura kahuye ibanda tukafirwa minister yata konka wareba hato kuturiyo tugenda mpora ngiye ntunguka so nicyo turukutina umubimbiza umusenata kumanya bajya mu kiyerezo cyukuru ikimani kimanya ibyina byembuga so nutsima president Museveni atomwembeze mwakwamya ngo ashyikire nonda baiba musinge nondenga tugoze na byabagamburu tugambara kukanya deo rwabita akata murebe kabana mwikara bamurundi nangwa kamusinga ho murundi azoshera nasora na so amuteka nsakobra n'abatwikize ni ukore bi ahambara na tumanyo kubyagira reka tumaze tu addressing maso kubyagira tu addressing ejo ngwari ibyo sento zambara so na katu tu addressing ikibuze kinabuza ikibuze cyo wabuza amuteka nsakobra n'abatwikize n'ubyako president Museveni bakamusinga kokati kimwe nise kutegeke imyaka 28 yonza kusi so ebe byo kusingwa wabuza gasho umwugo akarimo kurahira kokati district council so echo tukumara amasuku ikikuru n'icyo rukuboyorekeye gukora so wabo president umutegereze twanya tumutegereze president Museveni ari yahe kubira na mukaga on yes ka comment kache atuwa ya president then tubone gamba cha MK ya president constitution ya Uganda nyamikiza kuza kuramona kaza and I think ashimekana za aboko akanya campaign yose kugesha yana agambira abantu sabonga ya PDO ikindi ayina yabaguraho akoshira amanyu yabaguraho ndakitigeza icyakashatu
ngo cyane jore cyane agamba nanga gashuno akigamba munya kuyawaza mu kabuta kazareba so na nawe twamudei ando reale na mfite implementation of the smoke yakigamba I think this is the president Karamoja abantu Okay. So every kuna mwenda kabari rukundi kumwe concert. Yes. Turabire mu gufuna hako ba. Rero ekipa ndagambira gusti. Mwenye omuntu yatakureba natakureba. Yatakureba. Wara omuntu ndakije takwagira muzi natakureba. Amushidiri ngabagarika chema munonga when ngabagafunira natakureba. Ubwo muntu wene uri kureba no kumenya igandege iya atandukanye yayo so kana rebo mwisho kabari kabari and realistic y'urumisha no muzi kenye of course umuzi bishaka umuzi why do you see umuzi no muzi ukugera umudebeyo yes onyo umudebe yanje ndeba mwesha ngana no muzi kandi wanda kureba hari igandege yayo kandi yatari yayo reba muzi niwe kitangazo cyitwa niwe kitangazo cya iganda actually wari no mutima gw'abantu amangwa yeze ni hot cake na seli ngashi ni hot cake so biri kuna mwene mnyabanje gusitini wahumure ekikwenda kumuhamiza etuyo na mukaga jeno mosina ngabo ya bro that is all achimai bone yata information ya tete lizo na wena achimai so mwenu kandi bwana kale chibwana kugambira jeno mosa kwesi bwana president museveni kushabe ya chigamba mwana wanjye gasho of course simo tunaisimanisha so biri kuna mwenda biri kuna mwenda urwakasha tisabide urwakasha kwija kabari natuma kabari tukafuna rojo kwa kabari ndio ndio na basi kabari ndio kujabura rojo ndio kujabura tumeyiyo na wabila nangana sasa ndio na mwenye msuda kabisa sura kabari abantu bingi bashire kabari abari bari nabyo kuriya bingi sura na bya byo abantu nubwo atubamizi nabaryano banywa ndio kujabura sura abantu bajya mama koza hapa kwa ngapi ya jamu abantu bashije abantu bakayiro kuja baraye so abantu batu jam so kabari every kumna mwenda jeno moskero gaba ngaba kabari archigezi rowa playground this high school omkorogo tugata urukundo mo concert zakwan so zopeta boda rigopeni kugura boda no yari chinji namwapo tsibona bakaremwa aza abantu bona baremwa azeba musaza baremwa azeba masarazo baremwa azana na wa president wa Uganda bona baremwa jeno muzuru wa road kid rokunda boda so ndikuna mwenda tsati bana msingi ndara wa wasegaro kwa witu kwa wana ndokunda boda wa kitu wakazwa bana kwa wakazwa ene chini naza kwa na ready operation store kajira ekifisa komambo naenda kuwepo kiraka abakatereka kabo international market ya boda ya Uganda amuna na Rwanda kugira ngo myabana yana Rwanda ejago ni bitukai umkatala no myabana yana za Rwanda ngambya Uganda abureki abureki so main rekaba bikuna mwenda tiniyo umukoro abashimakuza bino baye abantu bona abantu bona boruka mbenaze kodro mukoro kwa bigomu tukusosana pataya bigomu ubori wa kamyama ndio atapa kumino na bagezi bebo na hage tuwabo abachamo bona bijetu batire tukusosana tire sonera umuntu wena kampala ndiza kweli kakamena kuji na basatu seche inu gamba na delegation ya Rwanda ndio barumbara barumu chiko rero kwa kurongoro so hati kumukumara kurakatari yes muhoza za Rwanda celebrating a birthday birthday now is part of Rwanda and I think there is a delegation because the says the power of the Rwanda kagira ngo nda kumukora birthday nawe yuko msima awukinde cyako n'urukino ryate rwo kugura birthday so birthday yo mwaka ubu ndakubereka Rwanda president wa Rwanda muzo gukora so umuro guhemberwe Western Uganda kaba
umoro buremba western Uganda kabare kandi kibona kwamiza baraga kabare no mu kampuni sa region na kijara mu kabare agustere nejya kureba umushahara wagira nyamawi umwe nejya kumwe kandi atuta kubireba ishtakumanya takureba umwe to mushosho no watari kakire kasande kabare please I will give you free passport zakawara zo bitabira kabare Agustine you invited. wabare pole invitation wajenge emuke umutugambere umutwamugamba ho etari topic so ni twinga Sky TV kwa babiri president atatuwe First of all, Sky TV ndijimanya kandi mu sere numkwate mukori editorial and we really appreciate sima mnono kwa wale kwa abantu wetu wakajya Sky TV irakari abantu program yetu ni Eishengyero na nyimbo wazo wa Mongolia mu studios nyine umwami Turi nawe John no wa NRM nyine umwami Katwire Pole no wa NRM nyine umwami Muchagustin no wa NRM Muchagagasho no wa NRM irizo opposition titu asa kumubona wabashimirwa kuba nitwe ndia butunga Kenneth kunga program yamara yagerwa mwasha yamwe gasho mugatandike niwe so aitugambira minister umuyagira umucome yatungire Beiru ndijo yararamu ba ministers abana babiri bona mbacunguzi baho MPza ashatu nomwe bakaho 13 igene skando erukusinga yo buhangu muzarabiri huzona because twire almost half kimwe cyakana cya cabinet MPza ubona why ebare abagenzi banje baragaga eje niyo future motagaise kucyonye ningira ngo future terkubi abo kuba abantu baba n'abantu baito n'abantu bayinaremo konke kintu kibakozere tikirungi kandi ari mu tegurita terkucyagera kandi iki scandal z'amabati aho zatandikire story byose tuza kugaruka mu background yayo konka nyenda kusima government age kugira ngo abantu baba ebiro munana Dr. Kitute yamazura mu kikome enare koti institutions za iganizo gukora nazebare nangwa nijo kaba mu mebira garcyararimo ahubwo n'ikintu kikwite nako warebe ibintu byabere suppose kuza Karamoja warebe ubona kuba Karamoja kuyabire rero ubebe inejara kwaboza haza TV warebe abana barakaba bakustavinga warebe bakayikuru barkwitwenjara na hata nangwa he nabene bori kayebere ukitekati kumuntu wareba nkomuntu ngo no minister wa finance and planning no planning irihanga no kushitamana barahamuhona amabata bagatayo yaga divertinga yaga twara tiyaga hishomero nangwa tiyaga hakanisa tiyaga hamuzigiti tiyaga hakerezia yaga shakazi cyempene haza bakimukwa cyempuno nempene ubomba bati bakujya barotera bakatona batarkaga ga 28 gauge ga pre-coated iyo ni battery ya man gauge ya banana ni battery ya man nibasa kurenga no mutware 5 umwe ko mutware mushanjo so no ribo ngo iganda kuturukuza ntiba kitwiteshon muno kandi kitsaza konke kinkusima institutions na ira mu government no kugira ngo abantu aba abakozere ikintu kejo kubashityo nako baba kwata baba charging kandi batakwena ngo bakomari yabo bonka tubent complaining wa obutakwata bandi Dr. Kitute bamukwatsere bamuhabera kufose gomati kagenda gutwine cyo kugira ngo you are innocent until proved guilty ukushya batwa koti yamanya ngo ukakora mushango bamuhabera uko ngo tijya mu mushango nejaga muzamu nahoza minister no bamkwata bamutoma koti nabona bakumutoma koti bamucharginge bagumze no bahoza kina kwenisha nshemeze biwe barhe president handikire right honorable speaker ariko directing prime minister sorry ariko directing ngo abantu abo bagarre binte bagire bat evatwire kandi bakaba yatwire bintu ebyo yabikoze se yabtere kacu cyembuzi mbeno noza kuhibatera yacu cyempene nari cyempone for that matter no hano habantu ngo bagarre umusende no hura mweno okazamo ukashotazamo nko busasi bwinja abantu twagira busasi patent gikunda government itinti gikunda president Museveni akozire konka abarukora nabo agamwe batwitsekena umutukora nakugambira nakujya nyamo batinga gashanga mu compound yanjye timogeze obona minister wa finance na minister wa planning nwe yakoze budget nwe kugiteka tekera nangwa ni initial stages nwe kuyitandika
aha no supervisor oteka haciwe gakaguruka gakanyarwe chitchi aha no mawataka dia tayi mun washomere budget yihanga bashitigira ngo budget gakagara mu gakaga so no reba twino busasa ho bwinji ya bwen president omurimo gwakozirewe no murimo gwamane kandi tujaguma ntungu musimera nangwa ntwenda no kumisinyira no kumisima ko umuntu kugira ngo arekire institutions zakora emirimo yazo ko tutakagitahiremo polisi ya restingi mesa takagigambireho naba kwato takabagambireho nangwa neighbor he yahandikire naragira abantu ngo kwatwe nyenda kusima ekindi ekirukoro kutwagumza mu kitimantu ntumanya hati iki kibayiro ntimanyisa nakanta kamwe karebero konka byo fili ni bingi kutwakuza mu kintu iki bagara hama bataga bato baji bomhome nangwa nabandi babasakinje babayiho bati ho abandi bakore ihangara kagira obusigi kikorwa president Museveni because nyoni ndeba ngo ariho umuntu ukanora ikintu cyari kwanga munonga kandi ndeba Dr. Kituba mukwata no kuyahunamire ngaraka comparing ariho umukazi wa aina scandals wenyonye Jennifer Muturage kubatanje bamugabo president intervened immediately ikintu cyakomaho naho cyamanyisa ngo hino kuyabire nareba ngo mwe tarkwe ko nkata amzilepin aha konkata mzilepin ajati institutions police koti n'abaramuzi buri umaka akora umurimo hati icyo kishemize mnongo konkanye ndagama ngo ihangata rubi nangwa ikintu mera kugira ntikirebera national level no gushuma mu district gate no gushuma mu magombora gate no gushuma mu LC zetu embera ne berimi kandi ka statement akunkunze umbaraye agize ngo aba bari yahigura bari busy with what is taking place at national level konka naje kuforminga anti corruption department ndijo eri kwije kaza village ikareba nyo oyibire binta district oyire sente ze gombora oyire sente za LC 125% hata kuyafutamwa mana gatyo muyingi gatyo iri hanga kagira obusigi umwe katwira abantu bakagaruka kujya n'amasikongo NRM ikintu yo kurwanisa corruption course NRM kuyandikaho iyo zo kwansa corruption actually wada kureba na office zete ibikado mukare IGG office mukareba the 1000 corruption unity n'ibintu byo police DPP what so the government agency zo kwansa corruption kabiri konka of course ngana kigambire mani kaina united na Yesu aliyoba kamureki ina bengi yibishira ndayamure kandi ko umwana yamuguze kandi ko umwana warahanga anari nasabona Peter akamwihakana usheshe yamuhakana atleti yo nesa twarakuriya ati so President Museveni agereze ko ri hangeri yagize ko nabona kandi azibaye naremu uzomirumo yagezaho kuronda abantu bari ngubu bakamutambara bambasa babasa kumukora iyo kona kumukora kuzakira mnonga service delivery no kora abantu b'Abanyarwanda konka bamurebe ubana wabo baba bayida so yes kandi umuntu icyo nakora iganirizo ko bari bacyo abingi ko bari bacyo abingi twakisasa abantu abingi bikunda abingi dia self seekers bane bari abantu bagenda ko bari but just as the president really is doctor to the woman when corruption in Uganda yawo konka abantu bayanga bamurebe nato bakireke konka ananwire ngo ni yamani yagitera abashuma yako na agena nwire shege nyinshi konka na still taterije mnonga abo pa jata terije mnonga but these people Abanyarwanda binabagize mingi bana tera mutu nabo nure ko babateye ndakabukuru ishikana bakakigambaho obujana biti bayimazo parliament nangwe chikakireba IGG kandi yakamga biti kandi terera kutera mnongo kutera mnongo bazogenda watsigaho kandi bayi tukujya kubakwata batafare senta hero bwenu twakwata mpora ubu nabakuyubaka babona investing mu Uganda akitoka 4-star hotel abana bito bafuna esente kandi bafuna imisho so abera ari mu style je ko kandi this time I see arebe basi mwisho wa tokiwa mabati atwadala kuyosha mabati Karamoja kama naku
MK akagera ngo minister kitutu akazaho mu kaciko ka parliament bamujyango arahire yanga kurahira nuko kumkwasa CID MK yagera ati mu government yanjye atugumza ngo ava kutara beshi nona kuya munyana ngibi ne exercise de president katika okabine base de ndebe kaga nyeme imwa pastor manager kwa rampora atongoto na njeni mozi tukuja kumzana mja kumalero ino mkono becho anambere shwa beta katije wale yao president winga ngiri awiki kumanyao itiko teno corruption tokwa kumzana za no misi itiko teno corruption ano okalende kiyaga mbere bure buya twiti ngobona bagira mabati ne time bazakare banasinde abo nao abakwa kandi team yona ngo cyansasi nyokurongera mu atirineka president nabona baba bakapari batakwati kubona kwa batakugenda for example kurongera ngo ati ngaba ngwate mshango ebikumurumba jono mu moto niyo bati ngo yakamwereza bona sasa kusona kwa niki bona kwa kwasi point gambananye washanga umuntu ni minister mu member of parliament konkicha reterize na kuzombiona gari amabati tugira ngo abantu bagatekateka ngo gushuma mu Uganda tabakakwata mwenu bebiba batafiri because maybe munyanya wacu tutukora taragiye mubaraka muza mu marwa amina akaguza mu mabati akaza kunyo waraje twataramanya what has gotten into our minds no kugira ngo tugambo why because it is embarrassing hata noreba mwana wanjye bowazi abantu ikibita babateje abantu bakare b'amagezi bareze magezi ahubwo kwa kumuntu ari n'amagezi akatatwara ibati ahubwo amone kandi kuza tagamisa gaseje yajyaga batakashanga mu mbuga ikoga shanga mu mbuga tobuze bashikashangira mu kitoja kandi akitwara nari kete sibure mu cyo kete sibikirimo enda kana akitwara nari kuzazirige mu ndati abiri mu kandi akitwara ekyasi ne kuza akitwara baba na wasakwe atwara konka akagira ubwenge ayibekore tubwenge ndashokwewa ijya nawe kiye cover up konka kagatera ukati washaka bataje wakashaka compound yawe wargawa bwe yawe ubu ngo kigamba abunji utokubuta watagije gati no wagareta ndabona dante bono bishika babata karusuka kaganga ino na max Karamoja ashikore garera Karamoja geno max tubuza tawo garera Karamoja kana wagareta ku compound yawe kagashaka zicu cyempa Augustine nogira ngo president nahura byashanga lieutenant bibona mukao member of parliament minister majority bayabaye nani niyo president nahura uyu mamani nari na mango bana nari wo angumuza kunye dedinzi ebintu byose icyo just twirwa mu ndo kwamani president no kwa kwehura abo kuba akatunga umugisa w'abanazi umushaka ndagenda n'abantu abari bashaka ukabwa nyuma yo kurugayo hata ntakubwire ba Yuda akavugana ba Petero akwantire ni ngambara abantu tabantabura na musango bagira umugisa kurubabire nibiba kuko ba minister barukwiye bakaba batakurwa mugisha so konka hamasuko kwa nteri izoba nari wagenero secretary to dungo na nyirangu abantu ababona kaseki nenda kusitama bikabarundi bifubiri basemeri kandi apa kabe ntakwenda hazekiye kubira stanzira prime minister sek kwani afugara aba minister abo kona bari nare yuwahura mu position abo kuba umtebe kansa program n'abatureba ni sasa mununga amabati bakagiba mu office ya prime minister nuwe akubira ry'umucyo ariko narusiba minister wa Karamoja dina abantu bakakurata abo kuba tukuguma tuzinziruke bintu nkiza kusanga byatiberekiza actually wagira ngo seki eshtame uksharamwe fugaro by'abantu babo seki kuye kubera shele mu kufubara minister ugira ngo noye nare bikando kawo urukurongo wa public service atseki ne mu machubirusha twine ko fugaro bya seki bigaremije gukora tubine ne force of law
icyo kubaza nkayenaremu bamwana ba minisitiri ba MP bakagendera faraga yiwe so twine kubarundira umubazi izo butabagarira bwa minisitiri ninga tukabarundira ikibasheneye political action ya president yagambye aha ngo kuba nikishwaza umuperezida wa program n'abakurikira kureba umuntu ayakubire nayamba mutahi wetungira mu gisomo istomo nasitamaho na dinero kavuma yangira ati nikishwaza kuranka general ngundi ni nyiba pesto hasi niba nyekenge yacho kuvuga ngano ngano guma ubundi kubanye hati pesto nibe yacho hati minisita kwibibati hati sigashomwa kore cha district yati nkuri bareka kunshisha so ana heze cyo kureba mbene igashomwa yagiye batokafa abo kwa minisita yibibati hati ba kansa abatine musara abatine ntambura nugira buntu baza gukora ki district ahubwo ni byo kurebera so ndubatekwa kufuberwa omungere y'icyo na tuyino kureba namweno nitanga tube twine ba MP abatekatekerwaho okutema abantu masaka mazira imyaka umuhome batahuziba konko minisita yamara y'uwikemwe nareba bo wabo babino batangarana bakora ki ubwo minisita yatakabire kweko na bishop wabakije yamere umuco so n'uburyo batanga abo kuba omuntu akozire kintu ekitakwetengwa nangwa no kutekatekwaho ekitakwetenga nangwa no kuza kugira ngo baze kurondereza no kucondoza ubwo twabantuza kuba ntumurebarazira hatana n'abana bari mu mashomero na wanoshomesa patriotism babana bamanya ngo omuntu wakora ikibi nukonwa konka twaguma twatabantu meme aha bushuma ko turukwiza kwati no harko bakwata meme mtu kansa program n'abaturkize tinka kugira intergovernment nyona ngwa kana si mu president Museveni ubwagira bihuza urko bakwata meme no opposition court nekansa court ekabire nerebo buremezo bw'umusango musika ya rero buremezo bw'umusango ubabiri batekateka ba MP bakamara y'umwaka gone no kwitana no kutwara amabati gushana boaz ayakuraza kubi yakwa sete sipinga abantu bakaramoja bakarara kubi baterwa ihunga barara heru bahiwa government yabaretera amabati pole ni nakugambira ngo mishogara hanga tabo kibice reka kugira uti nanka no umishogara hanga iyo cyo gutwara mu kakantu kake nikiba kiri cyawo no tubagamba capacity mwena so namye ndamukikiriza umugavumenti nane yabakore bari batekateka mureza kwiza mukama yaba kwatira ko nk'intine mu masuko ngo tuyino kukoza samani ninji kureba ngo twamaraho entekateka yo muntu yakwate kintu kihanga pole nizo wawe kibe kitokera wasatekateka ngo gusitini yabagirwe konko muntu ari kwiba sente za government nabarengera gwetavuga umuntu nariyo mbindi abo kubanka minisita boazanye na kutera kasari nka minisita MP nka MP tayine gwetavuga ko bwanje ni bopoli ayine motoka ituri kumukurura mashitaga ayine mazuta ayine security ayine sara nangwa ine na chance yo kuzombaka atabarize kuteza kisani no mukazuwe nangwa na sero yo nakuchimanya ngo yakurya roni baba no John president okwandike bara akata abantu abashuma bamatu mu categories eshatu kajya ngo inabagatwire umbatamanya inabagatwire bakuchumanya inabagatwire funa munkabo so ya prescribinga ibyakwenda gukora abagatwire umbatamanya abibare unconscious ababira unconscious involved mwe nawe bari nkembuji abo bagagarure ibyabo bukomaho abagatwire bakuchumanya bagagarure kandi facing bategereze political action that president either going ngaba minister or something abagatwire kukorera ku personal benefit abo bagagarure polisi bacondozeho bazo mukoto bagaraka bategereze political action abo president atarekere ebitongore akakiko ka parliament aka Jessica Babiku IDG na bambega ba police kumara mirimo yabo why did he have to write
webale muno ebaruha ya president ekana egarukamu ebaruha ya prime minister eyahandikire buri mwenda byokwa kasaba so ngira kubuhandika kuwasomere communication is only effective when there is feedback. Number 2 nagira ngo ombarahaye abagatwire batabire conscious enough bakagakozesa for popularity purposes unacho chikachugwire hakuwa yagira ngo NRA values cheap popularity, seeking for cheap popularity is a subversive tendency. So nini ngira ngo ebarahaye betinya songa asibiri kwandika ohiro nyo chindi bereshwa government oyibembiro president Museveni amani go kurwanisa obusuma n'amaki amani agukurwanisa obusuma ogwabu chikachona n'amaki. The ministers are just joking around because the money of amani n'amaki they could not do the same in Rwanda. They could not do the same in Rwanda. So ministers in Bamanya ngo o minister wa kumanya ngo ni kok oko omwestene sandiriyo bino muntu okweta kok konka ranga nganyire koko yokweta kok liyale amani n'amaki koko wa westene ni General Moses Ali kandi President Museveni okunoso tunasoko bakiriya habukuba humility yindi Moses alta sokumuka karabata kurungi but I think I'll be benefit ha first ralo mwarua akamuvinga kuruga atentiye yeija ya imera katebe ka wheelchair ka Moses ali ateza no bisana so halo habamwe abatasobora kwatwaho habukuba they command votes in the regions halo yagamba ngo nabande niyo byasibiri kwatwaho yes indeed abukuba minister kituto under the watch of OPM kunga no sopta kwata nabanja abo kugira ngo umurubunyoro kunawe eno murubo yakolire kandi no mundu gusokubana ndango akukora kandi kuboja kubanisa corruption mu state ejo no bawaremo abati ngira ngo amana n'amake kubanisa corruption kuba over oine omuntu owanchiriza tuna mabati nkagaiva then okagaruka kagiro tuye investigating abokuba essence ya billionaire manisa ngo omuntu ono musango gwe hakaine kandi gwagwe hakaine obujulizo bukumara tukabireho kandi obujulizo bukumara butakabireho omuntu ono asibiri kwegwa partial freedom ebitongole bukutondoza bakamaliriza omuntu akiza yagira ati nowe amabati mazima kukagatwara tina yage hakini baida haro nomu yagira ati ndagatwire omuntu okukanga hati nikiza kita ngukanda nomugira ngo beiro ngo polisi so no rangu these people are joking so much because ni intekereza ngo nabo bamanya ngo capacity yo kubandusa obusuma ekabumara ninche kuruga umukize kiti kanko cyo kurora minister Musenero abantu abagire mu twino bujulizo mu sente zibi president atakawina abajulizo akagira tokunta mugabo distinguished but some people saying we have evidence decorated any case kalia this very time tivona gamba bintu halo wona nawe obagizire ngo halo kugenda ku president ata tumbebelekere betka yagira ati nyenda kora lifestyle audit manyi notunga milioni 3 oguzire square mail manye General A Kayanja ukajya bulindo wagura heka 5 bilioni 10 110 billion umuru wa kisu kayanya nubwo bina domera oli umukuru how do you buy land was 111 billion atego umurungu kaso mu naskota kabira billion so obiagire wa bugenda akora
aha cyo mturere y'abantu utabare kora arakurya yes so ningira ngo ako bya binarara kuko takumariyo but ningira ngo abantu abama bakutekereza mu genero mhozwe nerga nasobora kwindura ibintu babashikire abati babashikire uri yashikanisha no problem ubundi kandi kuvuga kakagera tawe ibira mu batu mujya kurekera abo the following day akatwitinga hati nyinshi abakwata kitu obo bari umunsi habara muhozi ngo argum politics muhoza za twite yagera ngo nahijwe umuntu gumwe bakana planning kumkwata 2027 kwata minister kumkwata aweje baka planning kwata bari umunsi bata planning kwata ba minister kandi bakwasi so no so kusanga influence because omani muhozi ni senior presidential advisor on special operations no sanga na advisor so zatwana rwa yes but osemiri kubanza kumukwebuze kintu cyo abantu bona bakujye mu power bakuba kansara bagombora na teko kugira kanto kayi how come muhozi emyaka 20 mu state house takakwata gakintu cya muntu akagambo kandi kugamba bagamba vice president bakagamba nabagamba haraba with the moment so all no muntu emyaka 20 ajamaze mu state house n'umutabano wa president iwe no ngira ngo no bakahuraga umuntu owatire kokora hano omu covid just wait omu covid hano jano hayi no rukizo rwo mugongo twine abana gamba mutano wa president ba LCC ababene ba breaking the covid rules and LCC umwana one of the other disease mu Greater Busheni bakamukwata bamukwatira mu bar aradisha kawe muonarga Greater Busheni ko kakadi kule samwe akatere smart musobora mtakwata mtabana but this is a son of the president a general owataka kozere katei yo kutalabaniza omuntu naro omuntu kukasaba so ni nani ni soko nyine belief ngu ebintu no soko kugira ko kubyahinduka kuba umuseju ubezo muntebe habuko turete kitangazo cyitumuhoze ikitangazo cy'isoko kugira byakora habuko kuborora real ngu a minister the MP for Manafwa eibire umuhango yikiriza bishop ya saba sande Easter ya gamba atumtaka kwasura n'umbanze mubata abantu kandi ngabo yabenaga kanwe muya kozera reposition ya mabata abo prime suspect kanwe prime suspect so John final ikibuzo cyanjye kiringo omugavumenti ya president Museveni ukurwanisa corruption ku cyesta etari nshonga eri kutebwa hamani then icyo nkidefeatinga principle y'abantu kugira ngo binamane ati kwa no constitution no abantu babatini man because bakwa kubinamane president na ba minister kabe batina abantu hati norora kambaze kwicukurora ejo creating impunity no kugira ngo abantu tutwine man abantu bagenda n'abandi abasuma kubagagera bakora hoje n'abandi abasuma kandi manje cyo kwiza n'abandi abasuma abantu bano bakabinjira bunko no mburu minister kabafunza ki o president yatera harodi wa 2 miliyoni iteka karta kugera ubutagara ko mukaru ndagaga ko mukaru abantu bagira ngo abasuma nk'aba tukubende esente za Karamoja zose nizibora ezindi zikabora umwira wa yabagambi na munywani wundi utakunda kugamba aho ikakora minister bakora budget ya billion gamba rukora agashombo billion areba kore oguruka Agustini areba agashombo billion kumuguruza kubingenzi uyo areba karitsoke ezike zimwe zikaze Karamoja romba Karamoja nayo zire gera timu kita na gambra han historical imbalance ya limits billion batamu billion 2 zokusoroza amabare binga kipenzi minister Karamoja ni a whole engineer ali kurigi banda the following day of Bajire Bujalo etija katero wow they have shifted to Kenya sente mzirete mukanda abakana bikoza mabare had political action yabora ubu kumubiga yabora abantu bagira ngo sobore ubegiri bando mukaruwa abantu bagira ngo sobore billion ikumuzika denda
asoza abenshi abantu bamwibingira abantu so abantu ndari mazima ngira abantu bari taking action people have taken action abo kuba abantu abenshi abantu bakumanya action ayiguru bizire bagira ngo areka tukwatira ibyo bebaga abantu bakamukwatira ngo actually jo n'ikindi bantu ejuka report ya Catherine bamugemerera mu yunura n'ibintu mnonge byagambira runare mu byo byabagambira abantu bagurire bamu report ya yunura pore na gasho mwana mujuka report ya bene kwatari yunura byabagambira bari minister iwe wax yes ayakiriya katosi na katose kugambe kare Abraham byanda na wakaba minister wa wax obabene bakoro gikatose road nawe president at least oga kataho ekiyatiro konka abantu nabo bijja bamwibinje Saida Bumba nawe ne sente eza billion eza basajja bara billion rukaga plus eziyagizira at nature's abantu bamwibinje Joy Kabati nawe akagera ebyagizira omusente zongo za basajja bara abantu bamwibinje abantu munda bakuri konka 20 base 20 base kandi want base kwa Jona bihe abareva na nabahukize radio 5 ngumuhoza inamana agakukiragisha erizoba umugambizo wa muhoza project yabari mu constituency aho wenye n'umugambi kabanda bona ari bukabanda yamusaba kutwara RDC umishoga abantu ukwanyangariza abantu bamubende ari kubiba mataka tena yamuhoza nagenda no kandi kabamutwara bamuto munyuma tenare abantu bamutwara so yega masaba turikize mu government zone kino kuzukora oba n'umuntu ashobize haba kucondoza haba kurwaraza kugira ngo president Museveni natwariza mpora abarbenguzi nayirinde byabireho mu government zenyuma nkamini noboti okugira ngo John yashobye bakamurona ko rwo mutiva akabona so nayinda gendero metende namwe n'amasuko ngo safeze ziriyo nziza aba bari mu scandals nanabona nabanje mwana wanjye gashobo yabariyo nazo zangu nakora munonga nabo kintu kutizagaka kumuri basi hapo nabanje akatandikira mu scandal ize sente z'amabara sente zikaribwa kuyagira kuri tuzuzi ya leta yamire haraka akarata akariyo yiza bafere sumu twari wo musiza nagamba atine kakwate ne byamabara so neza boda owaguru so nani ndakuma saba tukize ngo ni yiza ko bahobugire bwe kintu abo kwa izero umuntu umwe twati ya ruri yatyefu mu ngida kata kukimanya uyisone baza kumukwata wakana amanyi mugurukwe yandira twire nakora nkubarize kumukwata naza kujya kari mfushe barabagende ko kabyarebe ikintu cyayo gumunga umusiza yayihanaka mwini cyo kureba ikibirara ba Venus nicyo tukusabira abagashoma bari mu mwebezi nicyo tukusabira ba pole kapiri abari mu system ba secretary ba ina yo kumara mutere mpungu za ziriza mu organization so ntubasaba ukubera mwirangire akantu akiza kajya ku muntu wawe mpungu za organization no haba na step izi sente za ina n'ubuzi bari mu terama hezikota ziriza mu organization izi sente za mu organization za ina remu izizuro mu biro bakaru zizo kwereza abantu baza kuma kurumbara tumura zose information so echamu wagambara katuye yagamba this man I think is mad he's very mad bakakutana TV sente z'ubuzima za mobilization za NRM abakazi hari umusente mu market katuye mwene ninjya bwana mayishe aho kwanya ramuzina rukanya gurumati ni urumado wa atumwaba kabaze kuganda ai kati report yes ngakonetinga officer national chairman wize mushabe yo ko investigation kwa sanje egera tatongire se abakazi ba central market kati sente zabo bakaba fashion boys bar no bakofiyeka hari nashamba na kike Boresha Agustin Agustin katugene mpo Agustin katugene mpo Agustin reka tugire maturity asho abo kuba tingwe na twijasho deni cyakari twetakora mu kanso mu down abo kwena twagamba kushemeza bari hero na allegations tunungi esente ezorugamba is a vote protection
tuzabakazi bo mu Katare personally ndi ha timu ya office y'abagashumo ya Shambo personally ndo nk'umuntu wa media hariho structure yona ahari abakazi bo Butare ababatugeze mobilization not at all, so it is not fair kugira ngo abakazi bo mu Katare ngo bakamba complaining ngira sente zakaru bishoka bakazishabwe katwireho ni shabangu debate tugiteho hahigo obuhabwo hayine zaliro so kuba zaliwa handi because president atakagira briefly president atakagira hospital akari Kampala obyabyalo Kampala kamitiza elo season 12 because aba elo season bakargaye bagira ngo sente ezo kuma karutwara zgoine president that was Kampala president yagira ati I am very aware about this njo chansingise njo chanisiza na karu yaita na hajat walum ati is this true hajat yagira is indeed true esende zino mu Kampala tizaratunje but outside Kampala I didn't hear that ati nanyada Agustin because ometo y'abantu Agustin zagara kabwanya magahumura Agustin akahumura kwenda muri cyo tugambe aba Sky TV irakari abantu. Buli lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otine vunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri lwakana na Sunday shaina n'ekicweka paka shaitano n'ekicweka ez'omukiro so kwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanyo omuheereza wa Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu. Program party time aha Sky TV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zomwabazi niyo program yarabirorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu. Otaferwa program y'omukozi buli lwakana shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'emukono njija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho
na nitwe aha Sky TV iraka ry'abantu. Ekihandiikio, baby. Bust it up, bust it up. I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming in and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikomeza mwawa no twanta omudi atamshana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamana ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe nakuruga shaha munana shayikomeza mwabaziyo hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Nadena Cavs baby bam 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 bam. Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu. Buli lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro odaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Urukwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV iraka ry'abantu program yitu ni Eishengyero umutebekano Sand Boaz wa Mongolia mu studios nyine mwame mushabe gasho nuko direta wa NRM muri Kiruhura nyine umukuru Tonawe John na activist wa NRM umukuru Mugisha Agustin ni senior political assistant mu office ya district ya person Ibanda kandi no mwame Pole Katwire niwe muhandiki mukuru wa NRM umurembo Rwambarara. Gasho Yes. Wareba ibintu ko bitambwire umeze nkabira agahingwire ninjira kiresiro kutino mbantu abatwire ibintu bya Karamoja nogera ngo nebasa kuba lesson ngo going forward abantu batanke okutine ibintu ya government Bale n'abagenzi banje barga kwa presentation zabo nanyenda corresponding to my brother John Nyambo binte kati discussing objectively. Me after President Museveni, I support General MK. I support him strongly after President Museveni. And that is when? When they are. We don't know whether today or tomorrow or 26 or 31. What tegereza Museveni obwembeza bwe. Dere tu akire mpuzi. Katu bari bona tubakunda tutegereze between when and when. Now from now anytime to anytime nchibasa akukirize konkanyo I strongly support General MK after President Museveni. Then this is ningamba then nyango kintu discussing objectively because MK abantu abarukoresa nitwe nabarazo mu government ba minister takuje kuihambande naba MP abandi abakwiba mabati bari mu first term second term nibisha kucisha abantu bagitunga because they are supporting him and they are the very people abantu bamwe abarkwibesha heje MK tene kibiri na President 7 taro cyagizirata ekibiri kunkastira abantu abayene bagira bata nabiba abantu nabiba tubisincia egitekero corruption kureka no bushuma mbwene nanta kwenda tigambe MK ngo abantu bagira kwiba kureka nembabazi ahubwo kuba ninda abantu President yarukoreza na hati to structures za MK we are the very people mbona bushuma hati nyondo district council wa Kenshunga
kunda kanye koresa ko nahat ko koresa nero mbasa ko watkamtu narakan koresa joni naje kirambara ari mu first term na expecting kutunga second term mbwe nogira ngo hakuja MK naje kumuha bushuma takuja kumuha kureka ikindi ko abanyaganda mindset change niye shime kutahamo konka cyo kugira ngo MK jana kutibingo nakubingo bushuma tukuzagarakaho tene kibire with respect akaba mahe yakora pachimo cyona operation zone tere tahura scandals na president Museveni hakorire tukahura scandals konka still under his government abantu bakora iki abantu nibayiba mwe na mindset change mwe na mindset change tukaza haraini nango no gushumuka zo mu campus zaho ziri tukore zindi still abantu batangiye kugira bata kurwana mwe ni hange twantereba ntenda eshara nyinje mpango munonga takachitwara tukashaka bakukibaratsa akone kintu kitiriza emushoro yene yongera wari mu budget egera kwije ryo mwakugo umuntu naza ko mushoro ashikena kushashura kufutu okushareho oshashura umushoro ubu kusharuka kushashura tuzukuza kugira ikizakora umunsi ari abakugira bata abara kuziba so ubushumano bwingi twine kushabiri hangeri twine kushana na government yati aho izira ya general MK atahiremo na hati cyanyeza kuberiyemo MK ntimangu tayine cyasisire president Museveni to kurara ngo ibiri kintu cyo muntu konka abantu itabar kukorana tukujya ku importing abaheru we are the very people yes but burifure kugaruka mu gasho John ko kuzagamba twa nyine ndakiga kamendo go apo okay upore yes nogira ngo abanyaganda ibi bintu mbebanyiza nari igi issue ya media ni issue ya analysts Uganda is really angry really very much Uganda is not happy about whatever minister when I say mabati when you think Uganda is bashimere Uganda is not happy because wale kiyungu hangomu wale production with the kuniwa namba wakau waisinza ili musifire bire abiri bari bumone bakazira bageza izimyo gazikafu iyo bazire zaje zire zamyana ke jone byaba kigeze abandanaka nda ni arike ya nyoga ezo bagazira so riyare ganans ya twachemo kira munonga sibo servants because of government na ngore that na politicians about this our appointed by the president kira munonga sibo servants habinjiriye no batanga president Museveni ukora no batanga government ukora no bakudisi no bazini and kandi hangande mambo wazi kiri very hard okwasa umuntu ogwe karambuza kumkwata twara umwanya marengo awende ataka za computer zabeze nazo mu computer ka baze center ziba steze ko bazima konka igana nzere ya not happy because waza kureba byo mihanga okareba members ne bano marwano ukashanga ukoshi na ubonye kugamba ukashanga kwiba kweta usabu standard roads center shanga na bazirya ama district namagombo namagombo center bazirya ni bingi konka of course we sang the president agezeho ko umuntu agezeho konka abantu banditoye atecho tutabasa ku affecting akarukana of course voting patterns kasi kango bose ati ndio tunakuwa kwa primary kafunga festival jo 60% yes 60% ndio tukatulunga ndio sikuwa 60.8 yes wale wakaboktelera those are the things ibyo habamo kuna kama taka abantu bisi we have mafia in the government land evictions kimwe ya ndio those are the things there konka of course ikiko na kwamza no cyane na government eji ikabekozere abantu bagumbira sente abantu birohereza konka ina abantu bige mu government abanyuzubu tambi kono rubidi hali then hati government yaza kumara imyaka 20 if we are tambrati nono shoti this is a third government yes so muhosta kubasa kushanga omusharawa nako korobdar kwe cyangwa nakugamba bakufobere aho government yishe cyangwa nakugamba omuntu ro kwasa kwija wene ukubasa election yana nabo y'umuntu kandi mukije musoma government ne genipsi I don't think that actually na fema yo kureba watu bakunda umuzi bambuno kozo wa his father and you favor each other let me show you
abantu benshi ngenda kugamba bari mu project 95% bona abantu boha wagira mu za kwa makundu bari bakundisha. So I don't think it was a couple. Uba ata mu mozile bintu kabibiri cyo kubaza bakundishe ni bamhaje bakunda bakundisha n'abantu mu position still aho yamwito twenda change ona change ya mutindwa izira teto ndizo mu nabone bakunda ata mu mozile ndakere so bachenda change biha boro benda change n'abantu bije mu position na yiwe no mu babomu very nena bucha mu mitinga blizo oya for us ndaka bahaje gwabo bizo twenda change okitegereza so mozi eyine bintu bibiri abantu bakona mozi abo kundisha generally we Dr. Museveni seba bana then tunamuna abandi bakwega change that for them to get change kandi change bagire ko umuntu kwasa kuje bakamuje tumutana ikizo jambo ikiza tegete ngino mozi kiriruka rero wenda kantu kacamo yako cha Agustin kabeka gufu munono yes nyine so hati ni ntanaho na mwana wanje gashomo kugira ngo namuhuze kubiza ngwite n'ubwongereza President Museveni abe ahirwe a golden opportunity no so turanga namukunda mu ubundi aranga eno mulingo kutalwa kuchiro bakunda Museveni abe amhire omugisa ogukure kensi yona namukunda kuchira byone ama golden opportunity omugisa kugira prove your worth prove your fight against corruption this was the thing kwemera koloro nali entebe na nakasero nada kahandika to the speaker of parliament I have sacked the following okay Stamera after 1 week I have appointed the following full stop political room of your report I have sacked the following Vice President, Prime Minister, all of them. Not just you in Gambara, some of it need historical attachment to the Sam. Muhozi cyangwa kwita akataraho mu President Museveni akari intari on the same day ka Matia Kasaija. Matia Kasaija ni miaka 78, President Museveni ni 77 mwaka gumu. They were at the same school, same bed. Okay. Is that the reason? No, I'm saying I'm giving you background. Hano wakuja entora bire mukane bingi. Omuntu wonu amabati ga miliyoni 8. Ezo considerations tuzuku mwaka ico kuba umucunguzi wa Uganda. Tukugira ngo mwaka hata na adire babazi. Tuza convenient personal considerations. But now har public good. Na twenda shika abanyarwanda. Na tweta bitukuru ndeka sonko. Aba yitwa binda china aba nyoni ne isenkuru nyona nyine nkuru y'abazwa mawe ikine na nyima wonkuru hari abazwa batatu. Aba kuko baba bindi babazi nyingi. Ene yako kom nero je kujije. Kama ene mu wansiza ati mu wansiza. Ndire babazi nyingi. Let me tell you aine myaka yokuka okatandika kugumano nuganira kunka ni kuganira. Itento ndi hangeriye berajero. Kana timanye ndiyo kapio ndia kugira ngo ihanga mbe burinzire bwo ko yijya bizonga. One clear point. One clear point. Itento ndaru ne abadana banje bagamba senteze. Twenda mukago twenda mbabazi twenda sasa. Abadana banje bagamba senteze byunga. Kandi emyogeji even at national level I'm part of it. I head operations at the State House Coordination and the Monitoring Community Emyoga. Sentence Emyoga, first of all, was Kasinduka straight to the different constituencies. Commercial officers, bache, abaziriho, hano musite hano mukambura, kanara no owa musinguzi Fredo wa Kitagwenda milioni 13 ubu ninyona mu kwakiye nyinka owa ntungamo akaya milioni 13 kwa mkozesa commitment letter. Now is fraud cases inches kagamo kunga sente z'imyoga bazini nabantu bitu bari abataka babucyo abataka abo nebenda kugamba nabo na hatu drive week civilians bagero mostly kugamba nabo twabajana mu sente z'izira kashimu zizo kugira no positions garage kandi obuturaguma kugamba nabo they don't pick this information. Agustin, so eshaheji abantu amisho bagatira mu koti bagatira police no ndizo barakwate no ndizo baraye mu koti iyo yangu DPP umugamenda jara mu kaye kumunanezi bari mbarebaho police iraje kumarira kushungaza kwayo hari abana bantu bo kureba bambaza umucome especially kaba minister
wano rero kutwara enshonga zo mu Uganda nyowe cyo tinko kireba akachwe cyo kwata abantu yahe interfere byagarazwaho icya kandi myenda nyihe omumatu g'abakurikiza nabo kutureba ukoreka umuntu habasa ko gukorwa kwa corruption aho naho obantu transition yabo aho kuba niyo dutera akashane nkamba resa heji ko bakujya mugendera ha plan z'ibyondoko byona mu government yahinduka tugendera ha byondoko byone byo mu plan rero mbyo bitari ha plan no kumara ho corruption byona bakubyiho ubwo umuntu nabasa kuma webembeze aho kuba umuntu wabuze ngwecyo mbego cyone cy'imbara ikirimba Kampala tukishenye aho kwakira ha plan government yahinduka aho kuba umwana weta kwende ukorejo rero turebe karamara umwaka ariyo mbwebembeze yes because umwaka na leta so aho abanyadini maskongo abanyadini maskongo government yabasabira amani okufosinga ekikira no former mayor wa Philippines Duarte akitaba president of Philippines yitadira tunyoma mwaka gumwe kuba myaka ibiri I am going to do the following I am going to fight drug cartels I am going omura ngumsiwa namakana itaba nakubo bagere background y'abantu abo n'ito ya Uganda utstana iki byo nagambo dutete akitubugwa no kupikinga abana kubushe abanene tuyabo kwata because enjoy ne show rubagiga tara mugiga ro parkinga benzi uba itira mu operations za Philippines Johnny you agree with me Agustin no kwera cyo nabanye nakumurwa byaro wanje John yewe umwana waje ko tuganira muno ugira abandi bona ubwagito emerimo waza kuromuzi yahagira gashomo akagenda we na bamutebera hepari na research ejo niyo gani twemerire nari ishomero ryo kutonda ikambasa cyangwa rero sifi wani no mwenda sawa oniwe pie akamuba senior kona ati okutwemerire Museveni umageraje nyamwenda hepari nyowe president Museveni akwaje ngo arivo yona okucungura ihangeze nkaba nakikubaganira turi mu radio nyowe kamutinda munonga kuza umishaka bataho libere DP akasasu bwihanga kandi akacunga atakabato nico namukunda nanye n'abanse John ngutuye n'abantu bake omwihango abo twakubasa kozesa kumara corruption context zo tibina mu show gukikira ninka Agustin ninka John ninka Gashobo konkano hara kuyaka kusiya review yo kusama hari umukoti nari bakarukurutinga umwana w'umuzi akabomera muziwariga so tulineba exes of hate standard no ba mafia hati mafia wale ndire timu itakwenda nuwaye ndire timu yero kutura kulinga Museveni nakaraka nuwaye ndire timu ya muhuzi so waza kumurabo na kutera na yenzere braga ahabo kubana amanyango y'ijoro umuvuye nuwaye n'bizimbe 20 umusite nuwaye n'bizimbe 20 umunicipality ebitara plan so ugweta kuba support kusobanura na waza kubiza president information ya kweza board bana kuwara kaka president ko nana kutereki na bana kutereki sio sakareka ito travel nzo mutsafu katunga na appointment zo kuzana bakitara kuko baturimise tubamanya ayema razakara webi agamba kwa kada TV keji aho kubicara kwa tebire namangu Agustin washika president no kuna ndisi mukiba na manyangu mwana wa John washika president ukasema no kumarisa hivi mbarije neza kuba yachungu nataka kwicara so yuka ninjayo kandi muroro gusa na tezere tugambe kandi tugambe nyinshi so ninyenda umutekano sa program n'abatwarikiye ato je to Agustin sabe abanyiha unaze je to Agustin abanza itereze ni mtwara mu takaterereshi so yona ngena sabe abanyiha kandi ye naha kusima president Museveni tureke kugira mutake basa abo kubarwarize byinshi turebwe ngo twarwana buri kimwe cyona cyagiye no mu buryo ubukene kwa kigena ko kurakirira okucyamukirira abo mwani ntina munonga bwose ntina munonga wari mero kagira ngo omuntu akigure nsaro
za Rwanda atari minisita w'ensonga z'aheru atatumirwe purezidenti akaza yokuwa oyikireho yokuwa zibasa kutayaya nsoro binde kizibu cya rushere konka nk'umuntu konka kinza kucyemereraho mpinye na leta rushere ekizimbi cyatabunuka se cyabereye Rwanda na mbona katurobeza abakutureba yes mbona ndatujye no haya ya mbere kwidurisha chetere bowaza taragireba unanda tuketerera chetere bowaza taragireba akabaruhanga akataha mungare rangana koromba Agustin njogoreba no mwana na uri munyakaturiki father no wakubatiza mwana takumbaza tuzomwizana Yesu Kristo mbeno abonye tabujya ngo Yesu amuhereza izina kasta Yesu rangana koromba to be fair no wakubana koromba to be fair tumuhoze really twine government rukora nangwana nenda karakamjo naho byanagamba arikugira ngo umuhoze tayine shobora rutakoze aka requesters muri stock kimanya ngo akijyo mu mahe na savinga konkariyo ari politics muri stock kimanya nabasa kubuzwa after this government yarwa konkero nobereka tukabigenda ebare gasho mujyanye na to addressing mudashike mwe tubone kushoma nyine messages nyingi z'abantu abakureba nanyenda kumanya uko kwemera tukagambara MP tukagambara minister tukagambara iki noshoto mwe no bujya twine access ito kutwa twine access tingamba uri mu studio but everybody or kutureba nara kutura radio 5 kwa kube in access would our behavior be any different haror kwika ebintu byenseje akabara ku ebara muteganza program umujonga kajya power collapse absolute power collapse absolute mbere twena twatunga access ebintu statement omukasheshe ngo bagambana banyuka kureka Yesu yaba kuruho ni yakorabura ngo igambe kureka Yesu yaba kuruho ekino teganza program nyo ndebe cyo ministers kinana heberabi kubakuza kubagiye no uyu murushanga ine atube turi amabati ngira ngo mteganza program ubwire muzoka tureba narahanga ko ariho ruhango bwa na Satan nabi akamujya twumura hariho kashanju akatakaramze bar manabo barho konkanta bantegamba in terms of percentage abantu bari umunsi bakabara bingi konkanta yatariho kashanju kandi abantu they were in millions mwe ntumanga na ministers barho they are many konkabara batyo percentage ni cyo munonga cyo ndagambiranje okay agara kanye ndagambaho kache munonga kandi yako na correcting special operations senior presidential special operations special operations hati special operations no maybe na politics no tanso umuntu politics nagira nazama even pinamahe agatakabize yinge agariyo parani that is also why the ministers man bagenda constitution akatumba serving the minister bosh no water head of man na njira cyose cyana na picha muhozo zo politics serving asa waza mu ni politics no zgambo so stino na ngugashomo takushara shirimi Agustin nyenda kumwijusi tukaturiya radio 5 wagira ngo je no muhesi akabashikiri kutera abantu enkono mu karuru kakazo ngo ako kana leta ubuteka mu karuru kaya bari yo muserikare on primary za inere makana akora mu akana akora so let's be consistent akatari muserikare ekati be consistent August agam ahere disclaimer zire nguwe umuntu agera pare nari nyama Agustini dekati be consistent extra akora na hatishikore ukagire cyagiye no muhesi primary zaho kandi umuntu senior presidential advisor on special duties tokwenda ngo agambara politics so muhesi takabashikira kuzo mu primary za NRM akatera n'abantu ngo ukamuhagira then ukajya mu muhozi kino gaba presidential advisor atine wati on special ukajya ngo gwiri real Agustin then nakanda kamuhero bagamba special operations operation kabo bode kwigurwa
hati yo kakana tomo tajigwiri ekintu kibakigwira kamere munonga nanyenda kugambira mwana wanje omutu tamamana mwingi konka administratively president yagiye kubinga accounting officers ashanjromo of recent 71 accounting officers ba interdicting accounting officers na kawun ba town clerks nabanda kabo I'm coming nkimaisa ngumuntu aho nagirata nakora kandi administratively nkendo reba umuntu kwimuka okabinga abantu benje munonga tuwazi nyo ndango mushijara gukora akatugambira state progress kajena kabinga basta state progress nyo nyenda kugambira ogumorele impact yekintu uyo tene mukona binga ministers na babiri omukono gumwe ogarike yele impact yo kuba hagrawunya omuntu nabatakwenda kandi obazumanya background zamahanga guturumu eyiturumu ya Uganda nerindi hanga ndashake munonga no manya okubinga cabinet yona hini ihanga yitukireba South Sudan General Salva Kiir akabinga cabinet yona including the vice president 2013 ichakurati runo rutaro na hatendo nigishahari kiro so and is he safe Riek Machar so we don't expect the president to work like that so Gashomo Agustini John na Pole nyine feedback y'abantu abakutureba maybe katugera mu ndashika nkitano tuje tugambe bwa mpero araho umuntu yanashekera Gashomo ngo akamuhera munonga yakora kandi ko bya gute kwata mishwati yanakorewa yakurano jangwa akamuhera munonga bati hari umuntu mameta Rogers aruburunga nagira ngo bowazi mazima kuba kwata umushuma ogiroteri izo bakagwe kagwa wona shi tukisimira ruhanga ugambere Gashomo ngo president akaronda abajubi bajuba mabati ahandi mwe bare program ayo nature bare magondo burunga message ndijo yaneza wa Agustini ningera ejo nsabugireka wano jangu radio na TV na bitana muso tare tembe ya mbera ya road mayor no fono pondo bati ecyucyu cyaba sote tubabare Rogers kutureba tugume arafunse mpaka ho narakihangara ejo ni cyencha Agustini muri banda najangu reka buri yomwe agarika mukurigera ibyakozere amusoro gorobi naho hato n'urugurwe abantu bari no baterwe njura rero bamabati gageja na munana nagashakaze bijubiye mbuzi reka ka feeling ngo amabata kamwe karebwa ngari yarugото rwambarira okuzibanda ngo anytime chitutu aine banywani be umuri banda south so sana kakazatorwa hino direction kanemu wano zatoro nora biwanda gakakurga kampala no baza barana naribanda hano gabore either no letwa mubende oza chenjojo oza footput mbene gari hagata twinera ubeno mukombozi umukozi witu wa Sky TV na akora program yo buhangwa nagira ngo mwabare program itoba MK natuza kumutebekanisa so pole mukombozi njano mu so yayiraganisa kwemukono kombozi bizana mpera ngo bagira mu government kare na neji tumuntire mu nese azimugara kuntamu unashinyo ninza kukoma Nelson asimwe no muhagizi wa nupu nacha kutuganira kuri radio 5 nagira ngo no basa kusirwa z'abantu bamwe ahagwa kanya ngatoka sirwa z'abantu bona obwire bona natangara oku Museveni inagambira abanyuganda icyo inagambira abanyuganda za tuwazi izayo nakora tera mwaka shana president barikwembera ba minister abana babiri harimo na vice president bona bagambo ho ahabushuma MP za shato nomwe bapateye baringa bashoma benkoko konka ba MPs bona tubaye naremo haro MPs na n'abantu DP seba mara nama bataka gatunga right so it is not true MPs bona naba NRM najya president Museveni ayangerenkana to mukono ahakiraje cyo kurwanda sebisiyaga atakabasa kufubera no mutabani we nahindikira giro ari kuzombe utegeje Uganda nensi isiskire yakwemberwa abantu abine ebizubu
nka Museveni muhozi n'abandi otherwise yaba happy kugaraka kuri program iki ngo abata kugireba asimwe Nelson twakurura umuhagizi wa NUP think najebembera umurakazo konkano shota nashomera UCU numa Uganda n'ensi nungi umuntu nashoma masters agaragaje government nimbi aha katurebe messages za text ndazara kushoma yonkishatu then tujene twendera program nwata James arwetamu chenoni not chino rwetamu nyabushozi najyango nyabariza mwami Augustine na John abo submission za boaze ngambero mwami gashomu President Museveni no byakuronda ba minister bandi nabona koko abokuba abantu bari nkabagore ikitutu na rugorobe ikindi boaze ikintu cyo kuhagoreta ikitutu beiro tyanshemeza riyare kandi umuhozi tinkwamya ngo abantu nkabo naza kubabasa go basa tanayitegereza honorable says byarahanga secretary of works abwa kazo ni kansara wegumura eyankungu yana hinicyana habura aha porimba sa kukikoreka ukake says twa taking a note wabare kutuwachinga ogomba mweta mbamweto haruhanga watandikana uchufumu engwe ezire teri bwambwa endogo yatekora na mwana gwayo umwana abo watumwa kandi wahandika ibintu birungi kunka nle manual wanyangwe timu MK najangu pore give me your contact okay twamanya mukama message ntwasa kugumza mtu gishome so najangu kandi najangu amate nuguganyuibwa amashununu mbone fumo zona zoreka umwana kuno wari kubasa kandi cyamabati yase government negeza okuta kateni amisho gabanya Uganda okuna kubahuna misabo kuba okoma kitutu tikagaraho ebyayibere kandi tikiru kutuyamba nyoni ngera ngo abatuira amabati bona bakabashazira umushahara gwabo rero bagura amabati bagatwara bakaramoja konka okoma okarekora tikiru kuyamba Uganda mureshe turire ogwamuheru abo kwa MK ayo naza okutuchungura lemani timu MK okoroga rwanyangwe twinela beno mukombozi agaraka yagera ngo kungambirira Augustine ngo MK naza kurwana so bushomankuzi kandi nitumwenda kabare 2019 byokwezi kwa kana twinela beni mukombozi obare kutura ogumba mweta John Bosco ari kitenge tokazo najya mu bare program Sky TV okushoma kukatamba minister yiba mabati kwakubira tashomere akabena ebenkoko ebitoke hamwe n'ebyana by'empunu omucyaro John Bosco wakitenge to najya ngo minister hari kwibira mabati kandi ine PhD ya geology mbwene shikando kwakubira atarashomere akabena yibo buhunga bushigisire oguma mweta kato runga robe shumba kuruga karaza kaikoti najya mwebare aba program ni sima presidenti okoragira ngo bibira amabati baba junani abo kuba ubwo butagamboho no bitekukurekera onsimire katwire pore my cousin brother kato runga robe shumba okuruga karaza kaikoti runga Dennis ndiyo musheija ogwe no munyarwenshande kurugaho mu cyare cyifura none wacujuma twakureba ningira katuhenderaho na messages tugarike mu eyo mwame Rogers wa Burunga no yabatandikira na messages this very show najya ko kandi bowaza abantu ba MK bagambisa mani mingi nka besiji obushoborozi kana bwingi kare no share answer you twadagar ko mu studios mbayiko na team nza kuteza edekika twagabatandikira cyerezo bimuntu edekika 2
okubumba bumba gashom feedback y'abantu wagihurira imwe nk'abari mu government somebody will say this is typical of NRM, you can't do any better or different than this. izabo nabone bebare kandi buri mwanya ukora kuri ikintu no kwa kucyobserving konkanyo ningira government eriyo nekora aho kuba wareba institutions zagira ukurwanisa corruption ziriho nuzikora kandi na president Museveni wenka tonko twakirebire yareba ngo za health kuja kumara yatoba IGG yataho nabandi yagaruka yakwatana ko rwo state house yabataho kurwanisa corruption mwe nava kwatsire nva konkanya my comment was and what is the value for money? The value for money kashi no value for money audit ebyo bitongore byona nabakoza baramuna and no maye binte byona bi expensive no month buri mwaka batugaba hafa 10 trillion mbwene ombiyo kwita 10 trillion hati no mabata mabati no masente zuri mu gwa kwatse bagaruka faringa bagagarraho marho nibindi bakubatana cya bitagire makuru nyoni yanga meteri nekora konke kinanye ndaga mcyanyira kuhendera nanyenda kugamba ngo itawanya iganda 20 arengo rutorho umwana John Bosco yakitegambira 20 challenge kandi tukimikira mutkarwansa corruption umuntu buri umakaini tuntireba national level konka washuma hansa kutwemire tuna kutiri pasente pango terno pasente pango ubushuma buri yahiguru munonga to me as I conclude kinanye tekateka nanjangu abanyaganda nije tweka twine kurwansa corruption ahabo kuba no mutumwa wakigamwe kiri mu civil servants na twakwindura na government hakije ndiro tuje kujya ngo mutajya kubinga minister abinge kawo abinge mushomesa uri kwinflating abana abinge urukore ngo tabakimha miliyoni 15 ekite kindi cyenda umwanya murengwa no kukirwanisa ko corruption tigira umukansa yebereka kansa yatso mushagama yatwara ku munonga. So you are your local government ebintu mu local government ne fa the same up to national level kasho kuramba kwatabakawo nuhura abana babinga accounting officers tawo kurenga district n'aba municipality n'aba councils radio zitwa stagamba ushuma uri mu za district kashino numugura za radio no atkanga icyo batakubigambira tumukwasa kubagambo cyo kubanza n'abagenzi banyu cyo kubanza abantu batajyana risape roro ngo yes aba mutakubasa kubagambo amakuru abari ahamshara boro yabembeza ba district boro home some districts akona nango cyara akore ecyara shishe ngo tokora gikore kubi nyinshaka utakagira utakakigamba niyo corruption aho yatushye ntabwo no kuza wenko mujyano niyo ngana no kuza mujyano zimiye ara kungamba gamba hungu mbona iyo gumuye gamba gamba so baba kweta bakute nyuma nyenda bagamba no yakora reporting iyo nkayitru kore yani nayo ngara corruption pore ko yari mugenzi wawe noja ku mugambo ikintu cyo negative tukujya kuchuri reportinga akora mugenzi so yanoriza you got church yonkabire kanisa makiriziya gonka umuntu bakomera umuntu akikiza mu mabati yagayiba nagikiriza konkarura bavuranda tere mwongoro najya tparwa n'umuntu wite mu mareke kuko mukansa wibire sente no kushita mu ntebe yo mbayisho nuwari kuhindukare kano nuwari kuhinduka nyomyo so corruption tigira mushaka matena kwa Uganda yabakaza ekitwetanga ni Yesu wenga ekigambo kimwa mukorogwa kabare 2019 mukorogwa kabare 2019 ogwa MK n'ikintu cy'amana munonga nanyisha abantu abarkwebasa abarhiye n'abatakwebasa umutati hubuyo tikiyo tukore tujabuze ikintu cyakomka gwa Rwanda na Uganda kandi no Rwanda ukashomesa gwira buringa Rwanda katore myaka mukaga noreba mwe kega na border kebaho nahandi hari kura ya kasende gwiza wa ayibyo n'ibintu bwazi biryo Mbona nanisha abantu tuzeterebe ikintu ecyo celebrating n'abantu wabo akwekibuyiro cyo kwigura border igese nemwe abantu bwe n'abanyabuza Rwanda bwe n'abanyabuza Uganda mwe border kwero kwigurwa ikintu cyango cyo kujaguzubwa kandi cyo celebrating mwe nanisha bukikwataho twena zebiri 19 ze celebratinga n'ikintu cyamane hanga no mane okubigura insharo inebe yashumira aho mu Uganda yes nebe yashumira nyona godi ntuje maybe yejo na John nashimangu tkoreberwamo akashuma ki kene ndia tu inebe yashumira Augustine
nizaga kamukombozi nganye kabare tinza kuzayo tinza kuba mpempusi yayenzire kuzantanga nayo muhando kuno kari ubugeni eka hendeje leta guceka nyo niza kutegereza president Museveni yabana ijomu murebe natunga chance nangire cyo nagamba konkebe bya kabare mu bagasho mugende bakubasa insagara ziranga leta naga kamurama kije no mudumo w'igihugu naga kamurama icyo tinavuza kukinyagira tinavuza kukitera tinavuza kukinyira mu kayange ahubwo tinavuza kuzayo simple ekindi twaga kamurama twapera izoba Agustin kaino bwo batakwagera Museveni kawohereza kwijuka mukagera namuzo no kwizana mukagera ndakana ngira bisi ari no mwana no gwita bisi nabone so amozo je kumureba nawe natuza wazotanye hamara Agustin wo kure wo mwena akaza mu 2014 ekimanisa kuba tugira ngo abe nari amwe byokurya tukashiri tukijuze neza aho umwana rero umwana ari mukaguriye kugiye cyo kinshima kwa ufitera karuru na sinya bikumana mwana ufitera karuru umwana na se mu myaka mwenda umuposition kamara myaka mwenda so yagizanye balance so oki hagati so thinkeze bo azuzi ko nyokoro z'urubengo rw'umutera hanze you just an increase ebyo kumusya nyoje musabe mu runyi hazo ni rukoreba ari ni rukoreba bari no baza kurira ntando umuhanda kana mabati agashumira ibandaba so n'abazima mabati gariyo mukurana kugabo batowe kunka nagibero ningira ngo ebyo byabona so nani nangu manyisa batukize n'abakureba abina masiko mindi mu Rwanda sa corruption nguno government yakwiruka nangwa tsime president Museveni ngere yakwatirire mu ihangiro kurutwaza mpora akongozi buri umuntu ati umuyugandeje hatariyo na ekibite nico kikumuyihirayo ntabwo government yakwiza ku marekezo cya corruption kuyaho umuntu ko kuyiba munonga aha muhero yase kwemanyira kandi n'ikibi cyawe kikuyitana ko cyayisereho kamagara na jangwenje mwese ni yamanyico mbweni yenda kumanyisa abaturikize kandi ko muhagizi wa president Museveni akwa kuno kukigamba ndeba toetse zatera nyingi nyowe ko muhagizi wa president Museveni tahariho umuntu ekumibirabira na mukaga atarize kureba president Museveni atahaboro ire nindo buhurire konka mumanyu president Museveni ajyaha ahabukuba hariho strategy zo kumara opposition so aba muhozi hino kuturiyo tubakora nkayenaremo kureba ngo opposition kiyagira mandu waragara percentage be yashuma tubagara ko muri kiyega so nico rukurebera muri imbara opposition bagendere gitari ebyo so ito hino kuturiyo tukora strategy nke kibina kuranga opposition yahwerero mu gihe cyo konka president Museveni kagusti na iza kwa ya baroti yakwibirana na mukaga kandi tukamwiteza no kustamara washitwa nsabuzo yitumukireze tumurete nkoko aba FDC bakirize bose byo mu rukiko rero yabirana kugira akora tukimunyana akasinga ntukimunyana kwa president strategy wa bese gitera koze yego ko Museveni ko akora tumunyana thank you kore nyina kwedakika ibiri oyongere kwita abantamu kurwa MK ekyo cyajona ngendaga n'umwana wanjye gusitiri wona ataho mukuna yanjye mu project yanyanga we yanyangira kuba yanga ngagenda kwanza ngenda kugana dore kujya kuyabonera nagakora abatekereza ngwino ukunda kuzo rangamboza ukoze mboza na Museveni no muntu is one person kandi tipo na kwanza wanyegana kintu cyo ni wayi katirikora ndio ndio mwana leo nige tarikile secretary na simya na step sanje butana anakoze ndile kuyitsimbaho mutegekere you get my point ekindi cyakabi waza muri barasitomu umwana leo amunamba 1 katwele no tahagira independent katwele tikubasi nangaro gukora cyo byo ni mbere byo ni zabaya yenda amanya capacity yanjye Leo kwale wanaga tatu na domo project na zafagira mose. Ndio maana ndio la wiki nazo. Bwana ati mwa kugenda. Tugenda rero kati le kitu kutoka. Noba. Imbara. Kandi ndeba hari. Niko ndeba hiki. Aka abantu bona bo kureba bajya against mose project national mose MK mu bajya against us. These are enemies of this nation.
So more than 2 deals. Ababo the enemies ba President Museveni, the enemies behind the Uganda. Hakumu kubeti. Bakwenda mu Uganda egiri yatera step banago bikiga gukora ko. Ngagenda kwamiza ubwo yabona mukaga Augustine ngenda kwamiza ngenda kugambira. Yo singwa sinyaka mu naremu yokatekereza no monta atika ngamuganga no monta gwene moto kumanya. So I'm giving you already information. Kuja wewe yabona mukaga. Kade tuwe kade mo kanda. Ebriko muna mwenda bangana banje mbona nimeta bari batukije shahidi. Passport itarama kusoma abantu. Ninyekundire. Burasu ndio tufere people that kusoma abantu. Abantu bagenda bakakweba mu kambe tuwawe bekundire bagenda. So ntubakira kabari. Okumwa no kujya ntango yakoze. Thank you. John, Ebriko muna mwenda. Wewe bono noni nyenda gamba muramu ebiriyeri ogwa wealth creation. Imam President Waramara Masaka, he will visit one of the areas on Western and Ehuriyejo Musaba Mutafosa. Ehuriyejo etafosa abantu muno bagerezeho kusoboka konka real mbicweke rumwe. Halo nyono mani nchira kurole from parliament. Halo kusasubwa abantu bakoleta kamata of national importance of parliament, but kujayi you understand echiro tuventuruga obonji mtujajumani naroho feri abo kugira ngo enjule gwira akaronza n'umukoro wa president tamazi tatagambi abe yatanka gambe nzura yagwa agambara amasanyarazi gonka yagira ati bingambara uwa mbatera abantu harudi but feri saha kebure ndashika ndikimune isatu ikigiyeri chibeni chaba kurandinga esimi okuba chinya chibiri kwa chilandinga motoka zikaragana abantu bakarina konka hati kuba usanga ngo nguchifuye okarora minister of parliament na agamba iwo likakasese nali ngisinjira lukugura no sotabitegereza now issue ya bachitutu ningira ngo president Museveni orhanga ko atahana mukunda mwiru mugisa kukoleka abanyarwanda ngo usuma mutama General Mhoske Nyagaba nanka windi bya nyuma akakora statement achero MP wa Marara Municipality ajira if it moves like a duck, it quacks like a duck, it eats like a duck, it's definitely a duck. Muhozi wakutambura eine abasirikare abakuma president wa Uganda wakugamba ahabugamba byentunguka ga president wa Uganda owakukora mobilization omulingo gwise abakugikoramo hatarobo kwatu mkono wona hamtukageraho secretary general akajyambara abantu ati nyowe ntumiwe ati ninyonje umcyu yagamba ibintu bibiri bisatu bamujira ngo amwitware kwa ubyagiye kwisimba naho mpate honka bamurekura abawesa bakamukwa president General Muhozi Nyagaba wali na itorora bihanga ubulitseka tone enkumi za abantu zimuyunga nitekereza ngo ntatekwa kuba haro system eye kumukereza korekyo kandi this same system new system tukagera nyo ntabwo cyo okuruga owa Muhozi hari 7 kaje wa Muhozi ni ngo kuruga umukitabu cy'umwo kaje mukina I don't see any bad difference kandi Muhozi hari zire hona tumuhagera ecyumuje kinsibiza Muhozi Heina hazira twenda kwihaho isitu because hano tukageraho first time yindi gahina Kongo tukagera first time akehuse hiki akakora polisi ya onara 2026 ni mido mugabu 2026 ni mido mugabu so umuntu akira mido mugabu naja kasaba abantu kamwime abantu bakamwa Johnny we koraga ni yitu na Kongo bachibiye icyucu turakukirize kugira ngo kabera kai ni cyabena mu yakufafisha nyoka tera ina karuke tukatuzaza bazi ifinangira cyane nyoka tera karuke ifinangira tudambona ngira umwana wanje wa teresi makarga yarga kazo wito niko sama ndingi Rogers no avo the foraso memke movement is ko sama ndingi first of all most of the passing the old movement of generation so going to sama ndingi really ko sama marundi kandi tutabantu mwena mjuni memke movement okay
Ndwenda kwebaza abantu honorable David Anyushine kansara wa Ruguru Town Council district ya Kamwenge yanatureba umuntu kumara funse mpikahona ni abantu batureba nabandi mwe nabatureba umwami Alex Nomanya umunyamakuru rangano ari bandejo we bari kutureba umwami Asimwe Nelson ari not Asimwe Nelson but ogwa bayisimbere kashonje noha ogugasho umwe numenda kugora kuyimukarura mama FDC mutinga barwa mutifu mwana y'ibyo mubasha abatinko mwana na Agustino abatinko abatinka bwa asimwe bane ngonje bagashumba kamera kumugura ngwara gumukaruru ngakuba ashobaka girata tume kubana mu bagurura mutaka bagashumba ko barbayo kubityo kandi secretary de nasi nabashi nabo ine bamabyondo amuchara dore karushamba mukastanre kansara bite bakina kinoni bari kutureba mwena ndenda kwebaza abatureba ndenda kwebaza umuntu mugisha Agustin Masimo yatureba yes umugambo namuramuti gasho mu yakora mu yaje kugura katoroka babare umwami gasho mu kutayira honare kansara babare tona ujoni kutayira John ubwo tukatembura nawe so turigire hare babare umwami icyo ni ukitobore cyakora cyo rakeke kuvuga ebya polipo ebya FDC akaberagamo uko ikizigo kitobore cyakora nacyo kikosa t-shirt za buru bacheta wewe ayo FDC kabarya wando ko katwire okutayira nabandi bowazi wa Mongolia nzakubendeza umukoro mungi aba MK na Agustin mwamubaza none ninja sande Jone na Agustin mwabaze ani ninja isande Agustin kubera uyo goma tutangeze Kara, we thank you so much. Turagaraka tureba no bakata nesa bitera kwisha. Ejene Sky TV rakari abantu. DJ Kanyamana ko atera music yanyu Radio 5 kuruga hati mpaka busheshiri. Murare kuronje. Ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu. Sky TV irakari abantu. turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutiikirizana habamu n'obutaba nk'omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otiine buvunaanizibwa aha mukundwa waawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu programu nyamurungi eya Love Drive erabeereho buri Rwakana na Sunday shayina n'ecweka mpaka shayitano n'ecweka ez'omukiro sokwa nitukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanye omuheereza wa Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu